Кандай капасыз жасау керек? Мыйзам боюнча сиз мени жерден кабыл албайсыз. Мен жооп кеңешинин депутатымын. Кандай капасыз? Мен өзüm депутат болдum. Menki plan boyunca programın aleyhine işletiyor. Ama 40 milyon dolar. Жооп кеңешинин депутатымын. Депутаттар gün boyunca жазылат, аны кабыл алат. Бүт депутаттар шунда. Жоқ, депутаттар бир. Мыйзам дегенде башка нерсе. Депутаттар депутатын сизден кабыл аласыз. Biz kavul alam, ama yaptırak bu işte ilan ушундай кабыл алам. Siz de el katar мен эл катар эмесмин, жооп кеңешинин депутаты. Билип атам. Сиз bir gün жазып коюшуңуз керек. Андай жоктун мен. Мыйзамда мен ошондой, мен тартип менен кабыл алам. Сиз тартип менен эмес, сиз мыйзам менен кабыл Мен аласыз. эшиктен siz аны неге кетпеңиz. Сиз мыйзам менен кабыл аласыз. Siz iş kılып atkanda orunma söylemişsiniz. Madeniyat saktınız, boyunca cöret yürüyeniz, mittip takip korkutmanız, sizde gerekli var ekspert birinci günü düşüke çeyin, ben de töz söyleşeydi. Siz yazdırdınız, konuştunuzdan. Ben bu açayın deputatın var mı işleşip durun, 1-2 gün geçiştirmeye kalalım, kütüp durunuz. Bizde el aralık, bende el aralık ratifikasyon var. Mizamda deputat, mizam eşikte girip gelip çoğuş konutkanda siz işte toz konutkanda ben kabul alam 5 minutken kabul alam. Qanday 5 minutdan qachon 5 minut? Haber turib ketdi, haberni kabul alam. Men mыйзам боюнча Mizam boyunca, qaysi mizam boyunca? Siz жооп кеңеште siz mizamды сыйласаңыз, келатканда чалдырып коебуз. Мен бул сатылчылар андай болбойт. Сиз ар бир депутатка төлөбөйсүз. Сиз кандай укугуңузга төлөгөнгө? Сиз чоңуш кылмаса кабыл албайсыз деп турат. Мыйзам боюнча турат. Бияқта жардам сурады. Орун бастап турганда өзүнө мыйзам кабыл аласыз, албайсызбы? мен тартип боюнча калдым. Уктуңузбу? Мыйзам боюнча кабыл аласыз.